Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyo trap Youth Council hapo kajingelam jong uba Frankie khar umnuaj Sport Secretary Sengkemi haka artarik unailar arhajar arpuar klalet ban khang talano ya kajaka ai jinghikai jong ka Meghalaya Judo Association hapo lo hadien baka seng kalayo jing ujor na ki khna kani kajaka ai jinghikai kabami ki kanrom kanram hakani kajaka ai jinghikai hakaba General Secretary kani ka Meghalaya Judo Association Udipak Malik Ulashu Senshar Donbor daki pausnam kata nadu usnam arhajar hadu menta padulah thunghi ye kinong hikai ki bamla ban hikai yakum kani ka jingele kai judo habaya kran ba uwei nagi khna ele kai uloong baki khna ki hab ban yakit khia bat ban wat hi ye ki jingtep hawadan kino ki jingele kai bat haba ki khna ki hab ban jele kai shabar ki hab ban lot hina plala jong klem kanu ka jingeram naka association naka liang ka seng kala let ban khang talashi sundan ya kate ka jaka ai jingkai bat pli tat hadu bau dipak malik unwan mi ban yakren bat i no shi sundan ya ka kam bat ban dawa ban thung no dakiwei Nó thăm lại lắm. Làm sao đấy? Mình thăm lại cho bà dừng gian lại ta. Ra. Thì nhận thăng ra. Bây giờ thăng gần cả pun là thăng. Để lại cay nó phản. If you okay, but if you have a kita lantai ni don't try. Dan nasional tu dia menetapkan dia akan stop lah. Tinggi don't kanan. Dan ni. Tak kena kita. Saya ni apa cakap kan? Tidak ini. Kalau sini nasional, saya want nak mentah. Senior nasional dan kena lah. Negeri dan senior. Ini di di WI. Oh, jangan kuras. Kuras kan judo lah kacang kan. Lah kacang ka disiplin tu. Nanti kacau. Siapa yang kuras kan dia judo. Oh, but now you in kuras, so it's a different discipline. Tadi kamu kunur kan tanda, kan judo. Kata kita kan you. Okay. Havidi bak senior dan senior player lah judo. So I am there. I'll be going to play. That's you have thinking now on that. Kawan yang secretary kan. Bawa ngidongkan secretary kan. Kawan yang secretary. He the secretary then you call him. Why are you disturbing us? Undai na ba call him. Nila call you kan wasim jupek. So Takarami wan man khang. ada ski bara. That's not your problem too. That's not your problem. The problem jangan sebab ada hak graduation the problem untuk man. So problem jangan later. Kajing wan nak kajing kaseng, kajing lam jangka jangka aku sports secretary jangka choisi central body, hadin mengilat debjok komplain nak kena nak student, pan ikut jangka ni ka judo, kena balik ka judo, hakaba kidan ki kenom kendam habai dek ni ka association, tak tahu mentah, mangkum bersebatai nak kita pun kajing tip jangka ling bagai jembatai jangka kini ki baterai kam, buat kena balik ka. Dia kena ke ASEAN hi kalau bala sebab dan bawa baik dah mu simet kita ada Dipak Malik nadu lakukan post nam sementara kadum tam padan nak jingya pemain ke kamah dia mentah but kemasuk mak ba nakaliang jungi ki nakaliang ki video jungi ru jala basinti menteri mankit ban ba ini ka yang ni ka kam basinti andre hajing bam ailat jongki ko ban ba sa tu pun ke Asian dan tak ni kan business nak kiki dah kan kita tahu baksa tu mentah hadin kata nak kalian keseng kita ai tu KTU begini kendo bat ba ngai pembek apa tip nikam ke bat nikenum kanram tip ni ASEAN bat musim pusai musim batai majik tip usuri ba phone tu bon baka phone ka ukat ban tentang mule kombam ya semua tu phone
tak tahu kepelong bayangi keseng bam tas ngi hawan bam khang tala Genja kalau kaya sosi ba nantangi kena judo ba nadu mensyang alakai nadu snem arjah kedua yang ngalak job apa national ngalak job bronze medal tamba kajulung kalau kemudian ba medali national ru nyap se bina pala jong kamjidan kata kajing rap ne kajing ailam ne kamjidan kajing tep iru badaran game iru tep ira bun ngihab le ngihab ibe ngihabat hijing tep iru no sidong daran ka school game ru jubana era daran ka nega sidang ni kitral jong ka international trial ru jubana hire ngihab ya wajib tep hi bar yang ini da kat balik ini le UP ru haus nam arja kakanda akan bawa pengali UP kabai tiket balik la nilai kila iyo peruan part gimana tiket hira tang ban bam iru bisa ngimyo hira ya perlu ina pala jong te balik Punjab ru jarak kena hi kataru kalau menjuhi bai tiket ina nang sidong ngihap sewi ngihap perlu ina nang sidong syam baka rang sa untuk kapur syirap yang kemudian sama hajing ban ru ngihap satkan saya nomor gaisian kendia ru kam syirap ringi ban ngalat kanne senam ngalak lakahne ngapa diobel ngalapan ru ke oman netral ru kim jupel lere syu aida swangata de por lasa sai ki wan netral ru ki om bamnang bamlong ta syu aida ko air belingi ru de kita hi boro ba ini dari lakai snu ju kena ngiru persisai kalau nerkam de snu ru war kane ha megle ngiru ajudo ka tang handa ka wehi ong kum shawai pe kuma po Manipur da pe kijing lakai kat no ka jing kiu kat no jing tenan ye bun kena ru hene jingi bat tang hane ka we ka caka lakai don lanya ne mdon hira batasai lanya ne ngim don hira kam sha kum ka re khinna ka district ru de khin gran district ru mdon judo nantah po iskasil da dan ka game kemarin meglai game ru kam ner kam shino kena ru bun basu lakai klam tip klam ei shukar kumar ben kita hi kom aji hikai kalong kumno hikai li ang baidan serbalam jungi dang don swai dang penikai ngi dang sutanan mentan ando bai serbalam te kamler shino dan kena hereru jilong ire laj tang baran sahi ki biang menang trending ili ka hol rung imbiangi pila i untuk mena ka hol long to ki equipment rung dan here judogi rung dan here ngibun ba sei hinala jong jidan here bayara puro metrasu ibarim sudah jidan here ka on ay ka bathmai ne gunone ya protes bi untuk hol rung ba pai untuk tang dong di kali kusum dan here mengili mentali ban ong man siwi kusum dan we basi kitiring hedo kata long yang ngirim jumpa sengap kita yang ngirim. Karena gue ada lagi nong ki kena tu. Mentali dekin barim lim dan si ira. Witamara tang kitu ngar mitu ira. Kasih kiado ni kena tu tang kitu badan menehi. Ong di barim ni te bun belajar setengah hiwi ba mi bis kemat itu dan game biru masih lakai itu. Tama ong kena tem dan si ira. Kayak jalan kalau mabakam pembiang hi kana association karang polisi tanrahi banong penyahi umbiang i kalar kelenti subun tangkam bisi tangkam ladi banong ban pegi kena ban buku sana ban biang i kena pembiang hira kan dia ka game room jidan hira kumka musyarang dan arlaislam dan sedanga kadang don interschool dan serbalam dan ka interschool interdistrict tang hadin arlas nam tu dan shira interdistrict dan hira ka state level room dan hira interschool room dan hira tangane meglai give me bas punya ka shudal na kadon diteranya kita lagi room dan hira ngile bun bisop bentu tu ni bahi kai mentau la de bola tebet mau tu teng tuli depan YouTube dangwan bangahi suai uru tulim tep hira ka tangga minun jong ka juduru Shuan ini shulong ba puntung tang tu skiteri bam dan coach banse taman im gajudo ban yo bainong lajong tarai ngar ngam tepa shubu lagu itu tulim dan experience itu ban itu rangwan swanga itu lam batai knet kana kom aji hikai u jing hikai tengam imler kam resini sunuru satu long aktif apa kena na kam aktif tambi aktif tamar bila jong rum dan experience ga wai manang pen hikai kena rum pat nang hira Sakoberu hila benahi cerai bang basyo itu kulung. Sakot kuis teu la di banung mandate person bah ba di ban le kulmarung tu la di banung sensitif ha.
nong syok kemar kena tu tim so ya bira coach ya bira kita nong long coach kita jadi bira tu nong sertifikat tang tharai ban lakai bandan national certificate dan tharai tu bini kai mentale di stang di garu stang di khar stang tharai am itu bara cu aja ibar pi Nado menol lah hikai. dang sen ta sistem asnem hi sai sedang tu Kadang juga balang pang kerja, madi general secretary jangka keras, perkumjur coach jangka keras, bangalah hikai Yosef Binus batang su tu perminta. Habis bakal judo, peladan bakal judo nadu senam arjar iwai. Tat hadu arjar khasan, adang bakal judo, ngai bakal judo. Katulat bah, habis di bangun pek berkiwi-kiwi martial art, ada ngipi ke karate, ngipi ya ke boxing hamil dia, ngipi ke taekwondo, kikiu ha. Ini bas ngosi kalau kuno bah ke judo kalau kawan kam siapa kam sedien, namar bah kawai ke balong bah pendaun dia ke judo ke di general secretary hi. Ada general secretary umrong aktif kemud ke ini ke disiplin juga judo hi, umki hidu. But ngakan mau usnem arjar sao arjar dio ujuan pelekai bel test ujuan sim exam test ya ki kena uju sim bisa but unju ai tang ubal nanti tang certificate unju ai te hadu mentaru kumbal tang suang usabinus ba syasai ru ulai ban ai kata bel exam nam ta ki kena usim tang ka bisa ne ka certificate ba bel unju ai bar bas ngulingo ba nadu arjar kasan hadu arjar apa ngami i kata ke state level, ngami i kata ke district level, district ini naik kan, nomor ba kata mitang hani ha Shillong i ke judo, nomor ba minswa pot bangal ngitang ngilak kai mangi, dang kata ke Jaintia, najua, di hau arjar prai kerajaan kata ke Juai District Association, ban long umlang ban develop ya ke judo nomor ba mauru lagi ulah su busy ba ke business jadi dia si kajing jaitu jong kapan pentang ni kena ngi ngakan mau ba nak kami kali hadu mentadang yo tang arngut medal nasional tadi Martinez sang pliang bat Sabinus Jasan ke boyo medal nasional pat ngimi i kena ban kieu nomor beli ba judo practice nomor ngakan mau warja kelai ngatang suan training Arunachal ngai ba dipang mali wan hikai judo kumban hikai kum kena karate ni jabak ya kick ni ka judo ngim kata ka punching dan ka kicking ka kick but ngasmo leran ba judo ka tolak ba ka judo hamigla ka tolak ba but kumjuru ni ka Arunachal miswa pol badang lekai mga ka tolak ba ka Arunachal menta ka kiu stat duk Arunachal hani hanodis bat kam tam ka manipuli ke di bon kong do te kumba menne tu coach Juvi ong ba la sya kadon ka trail ngasmolingo ba usabinus di most senior player hani ha media judo asan tipi is pang ka trail bat ngasmo ban program jur yo dipak malik bat kunjuru tu coach bat uni coach belum ba kam certified kam certificate bat bala tung do general secretary di uni coach ban hikai Teng sekolah ngok kumno general secretary ulak bantung uni coach kelam certificate uni kai kumno te kaba songsi kalong ba ngihi nak yang jengi ki judo kasbaro hingi kwa ba dipak malik design sesentan marbun kidang bun ki bakwa ki bala bantri kini kam te ai bangin baik kin train ada kiwai kan ba kan judo kan ki tang katai oke habe di jeng jungi ban design no ya general secretary namar ngau ngipindadu arjar senam arjar pelabat kum general secretary ngimi development ni ngimpat black belt player nani nami kelia ngimpat gold medal nani nami kelia ngimpat coach nani nami kelia ngimi ba kidan kata ka community coach ngimi bandang kum kita ki district club kum kita te kabha ba dipong maliki resign no kamkuloi kenapa nginyo apa ben dawe general secretary ba treba Dan na trapin aipor bu resign ngin aipor sito yo haba mentate ngin abe general secretary hadu ben one friend ba resign na ka post jo ngi kan sai ba ni
Cuba lah dah ultra berisan ke ipat ke bentar berpensim lah kalian. Habis berkata te ngana IT bi ya HYC ke beri benda but ni nak kalian judul kelas baru te ngi pan ke jiram nak HYC ba un resign mardor thang ba nginyo susu nginyo ban penmi iki kena ngelak ban guru mi ki kena nadu mentah thang ba ladang nginyo be tang uni di pakmalit kemun unsu kembang ngatup minakini min hunis dami sport minister jeng hi ula tanpa kuat ba lailak tengkal ai sanga meglia judo asan pada menta dangali mengabali pelong state level na wong umdan pisah dia kamu ula bam yala dia ada bam yala dia tu syai kata pisah jeng ICT jongi ngati judo borok ya ICT so Dipak Malik kumju ya MSU ya kumju ya Directorate Sports Youth Affair ba ken pet ha ngakerpar ya MSU ya bahkan pet hatu ni General Secretary Utri Hok ni yang kam lese usu bat tang kapus ni kam umtre usu bat teng da piyo ka Grand East ni na ka sports yo usu tab isplau de hatu ka audit report ka biang nem no te ngakerpar ya katahi ba ka MSU ya bat ka Directorate Sport kan pet bentar jongki